Good day, viewers. Welcome to another edition of Eswatini Arts Voices, where we inform, educate, and entertain. Namhla ke sibe sibuke yona indzaba ye-Art Summit lo i-conference lesitaba nayo mhla ka March 11 itabang 3 days iphele mhla ka March 13. Sibe sikhona ke IDM kuMathapha lapho khona sibe sithi fahla ngento indzaba tayo phela i-arts sector yethu ngenhloso ukuthi si promote, si elevate to international stage. Kahle ke babukelile Eswatini Arts Summit is a 3-day conference that brings together artists, art practitioners, policymakers and industry leaders to discuss the current state of the arts sector. It also explores growth opportunities and contribute to strategies for sustainable development. The summit also serves as a vital platform for networking, knowledge exchange and advocacy aimed at positioning Eswatini's creative industry as an economic and social development. Namhla ke ngihambi ngethwa as a host Mxolisi Dlamini ngiphethe ibhabulu lomkhulu bambita nga Big Fish ngiyacela ukuthi uvusele kuma artist ethu lasibukela. Angithathe lethuba mxo ngibingelele bonke lebasibukele njenganyalo wonke especially the creatives ema artist wethu nabonke lebasebenza njengama creativity ama creatives alapha ekhaya eSwatini si busy ku busy kakhulu silungiselela yena lo 11 12 13 le summit esibe sinayo leliviki lelitako sisho ukuthi ke sifuna ukukhuthata ke ukuthi ema creatives abaphume ngetabo tingane bayofunza kuningi lesitabe sikukhuluma lapha kutabe kuningi kwenteka sinama guest wethu labuya ngaphandle lamanye eSouth Africa lamanye boMozambique sizama ukuhlanganisa yona lento ngoba live nelive liqhubha phambili ema creatives besingeke siwathi lamanye emave kodwa sesiyawathi lamanye emave ngama creatives uma ukhuluma ngeNgilandi nje ukhuluma ngebhola uma ukhuluma ngabo China ukhuluma ngemakarati lapho yeah bavete ama creatives so sengizama ukuthini ke eMaswati akakuthathe ngelethi akubambe ngato timbili tandla lokuthi le summit ide kubo and si inviteile ke lokunye baka film bakhona nabaka ama events kuhlangahlangene nje this time as well sibone ukuthi as invite nabenta isound like event sound because esikhathini lesiningi noma uvakashe emasondweni ethu isound uyayithola ibhekele umuntu wento sound akathi ithi monitor uyisetha kanjani kuze iartist le itive kwi-monitor akati uthola sithola bulukhulu lobumatima umfundisi lokathi phakamisa yehlisa phakamisa kanzi manje kufuna abathole lokuthi uyisetha kanjani isound nalokuthi ke uma ngabe ema artist amaningi kunema desk nyawo la digital uma ngabe makhabane enda i-sound check uyakwati ukuseva useve ema settings amakhabane afike shongwe enda i-sound check naye useve ama settings akhe so mase kungena amakhabane upress nje le button livete tonke indoda amakhabane lele beka sola kwenda maku rehearsal so leto into leto sithi nje emalangeni akaphume ngetinkane ema creatives lapha ekhaya atothola lwati kule summit Njengoba sochazile ke mkhulu ukuthi nalonyaka nipheke ngagalaza impela indaba eniphethe kubona abantu base South Africa base Mozambique ngiyakhumbula ukuthi last year i-edition ya last year lo kwakuyi second edition yedane ma success stories cishe lambadlwana lafaka ekhathi indzaba ye Maswati lesawabona plus bavela kumabona ukuthi bo eTV kaSitha phinde sabona lenye artist yethu yakhona la kaNgwane Youngzesh athola collaboration through Stanley Khoza nalabanye nje lebanende mkhulu angabe yini lo ngasitshela kahle ukuthi lonyaka nifise kwekuthi nini nikubone phinze kuchubekela phambili building up from la success stories last year kulabantu laba lesiba inviteile si invitele kona lokuthi mabafika la babuke leli talent lelikhona ekhaya
Yes. bese bathi no thine singakwadi ukusitha lo nalabo bathi thina singakwadi ukusitha lapha ngoba lokuthelelana lolwadi kubaluleke kakhulu kuma creatives njengoba ngisho nje bakhona lapha eMozambique bathawe bakhona base South Africa tawe bakhona manje uma sifika la sihlangana kanjani kukhona lenye la khona kufuna ama artists lapha ekhaya aphume akwadi ukutendela ema events eSouth Africa akwadi kusuka la ayiwenta event eMozambique uyenda kanjani uthi promoter kanjani uyiphusha kanjani ngale ngila khona ke sekudzinga khona ema relationships Yes. lokuthi yakhani lobudlelwano lesibakha la sibakhela ukuthi kusasa le artist lela ekhaya ikwadi yohlangana nalamanye ama artist angale ngaphandle kamakhelwane lokuthi ke bese kuyahlangana kwe athi khona ukutendela i-event yakhe noma ufuna ukuthi one man show akahambe aye eMbombela noma aye eMaputo afika atendele leyo nto leyo but nje kuningi lesikubukile nalokuthi ke abakuthole lolwati abakuthole lolwati batehlulekele bona but nje ilitiko laka letekukhibika letemidlalo libone kukuhle ukuthi alibe nale summit Yes. ukuze kuthi bantwana bethu abadobhele bakudobhako la bathwele bakuthodako bathote ukuze kuthi uma bahamba labantu basale babambile lebatakhona ukukusebenzisa kusasa. Yes, akevakala mkhulu. Okay mkhulu, lenye into lesifise kiva ukuthi usitshele ukuthi angabe bobani nje timenywa tethu phela lecicavile njengoba ushito ukuthi nithethe South Africa nathatha nase Mozambique lala betako kutosikhutsatela bas developele ama artists ethu event. Simemile kona kakhulu kumenyiwe khona nje babuya kubo SABC kubo television bakhona le babuya kubo sound engineering labanye bakhona moba filming njengoba ukhulumile nje ukuthi bakhona leba bantwana bala ekhaya leba bese sibabona lapha kumabona kude ngoba iSummit mayifikile kufuna ibe khona lekwendako mina nje ngibese ngibona ukuthi angimeme Rasta lesivame kusebenza naye kakhulu ngale ngesound umuntu wakwasebenza kakhulu nabo Joya Celebration big shows neba international stars overseas mabafika eSouth Africa bafika basebenza naye nami ngisebenza naye Rasta so uvumile ke ukuthi utawufike asiside kakhulu when it comes to sound lokuthi sitabana le setup kwi summit a present asho la kusho kwi summit and then bese ke lama engineers lama sound engineers bese uba ne session nabo ayobakhombisa ke lokuthi le feedback ibulawa kanjani lokuthi uma undlula phambi kwe microphone phambi kwe speaker seyakhala i-microphone limatata indlebe alisavakali uyibulala kanjani leyo nto leyo so ngiyakhuthata ukuthi abaphume whether went sound esondweni buya utothola lwati whether went sound kuma events buya utothola lwati utawuthola ukuthi lo munye artist ya performa lapha iphokuphuka engineer iphokuphuka idesk Steve uyakubona kugcine sekukhulumeka kabi sebakhulumisana kabi neartist na phela niyangivala yabona so abafike nje eMaswati atothola lo lwati ukuze lithi live lichubekele phambili ama creatives aqhubeke endethi into letinhle event ngiyakuvucizelela kakhulu mkhulu kulenza baye ukuthi sound kumele ivakale ngeva phela bathi mayimnanzi kahle le sound le monitor vele ibuke wena le stage bese nitsakhona nalo kwehla sendla sikhathi salaba lalela i sound mayimnanzi bhuti lo bathi bakunika 30 minutes ungagcina so perform hour lapho ngoba i sound imnanzi yabona so ma engineers akahlali nje deskini akabuya atothola lo lwati so that kusasa singalokubukana kabi ema backings na ema backing vocals akativa nami lapha ngiyacula angitiva nalama backing vocals angibeva nalabadlala ama instruments angibeva ema backings na
ema backing vocals akativa nami lapha ngiyacula angitiva nalama backing vocals angibeva nalabadlala ama instruments angibeva manje ke wenta njani la uma ngabe so ungasativa la kulama monitors ngoba phela ngeke uloku ukukhuluma uphokubuka ubuka engineer baninze wena ukuthi uyacula la ulokubuka engineer ukuthi awutiva qhubeka nengoma lanza thatha indlebe yakho ibeke ku front of house sokuya ngeexperience lapho otherwise ama artists adonsa kakhulu la when it comes to sound ma monitors uthinza nje indzaba yalomhlabelelo kaHlathi bengifisile emkhulu ngiyathi ukuthi sekunenge manje lokhu achievile sesibuka wena nathi Nkosi yami kuyona le industry ye music ukuthi hey maka ngihambe ma artist ethu agcina afike la ufike khona ngicela ukufaka nje for a minute kunacathulo tale artist lapha kaHlathi le kuma grassroots leta uhambe uattenda isummit yethu khona IDM siyathi ukuthi isikhathi esiningi bathi nabafikile lapha lamanye ama artists ethu bahlangane nabantu bekhamba but kube ngilowe maybe bashutha ithombe ungam-advisor uthini wena once wafika kule ndlu leya futhi walithola lethuba lekuthi yathi nabo networking ngakhona ukukhulumisana nalomvu yini nje advice yakho longasho for a grassroots artist letawuya lapha ku summit mkhulu lengakusho lapho xo ukuthi ema artist akangathathwa iexcitement yes excitement iyingode ngoba umuntu uvela excite ukuthi ubona DJ banibani lobuye South Africa ubona so ufuna ithombe ayekele ukuthatha ema contacts yes mkhulu get ema contact numbers thola igama lomuntu ngubani ungamthola kanjani so ungadlala ngithi ithombe ngemva kwaloko but icala thola le information lokuthi ngakuthola kanjani ngifuna uma ngabe ngifuna kubuta lokho ngithola kanjani ngikutholaphi mina ngisuka kaHlathi ngikutholaphi then ngithole ama contact that's why kunalento le lokuthi asekube khona lobudlelwane nithathe ama contact numbers seningashuta ke ithombe later senithole konke lenikudingako kulabantu bekuhamba manje esikhathini esiningi uthola ukuthi bantu bajabulela lokushutha nathi lama pictures umuntu angasabuthi lutho yes athi ngisima sengihambile nalo umuntu loya lesekahambile sebaqala bafonele emsakadweni sicela inombolo yazi bani hawu Nkosi Jesu sebatayithola ngoba lo muntu bowunayo itoho wangathathi inombolo ngizama ukuthini ke ngizama ukuthi mawuqhamuka le dance boHlathi bokaHlathi uqhamuka boSimunye uqhamuka le dance esiteke boMaphungwane mawuthola lithuba chamuka le dance bomangayana mawuthola lithuba lokuthi ube judana nemuntu losolula ngatelela ukuthi yathi mangafika judana nalomuntu kungangijabulisa ngoba ngingathola more information nangu arts and culture ukulethelele balabantu labo lisebenzise lelo thuba lelo akevakala mkhulu sengingabuda nje ngibutele leyo artist lesibukele nyalo le curious mkhulu ukuthi who is invited kule summit ngibani ongakhona kuda vele attend ku summit onke ama creatives ethu evene siyacela lokuthi bathi vete bede ngoba ile summit yendelwe bona awukhokhi uwa kule summit imahala nje arts and culture ukwende konke usima ufika lapha ku summit utakudla mawufika lapha ku summit lenye into lebalulekile arts and culture la yende ukuthi ibe lula ukuthi kuna lama point la ema office la khona la kuma regions arts and culture wabeke khona ema artist akahamba yo register kulawa ma center lawo ukuze batowatiwa ukuthi bangaki lebasuka eshiselweni bangaki lebasuka libombo bangaki lebasuka le ndasi kithi kaho bangaki sebe kutokhona ku-arrangewa ke kahle i-transport balayishwa kanjani bafika kanjani la balulekile nje ukuthi ake ngikhuthade nje kuma creatives ukuthi sihlukane nalomkhuba wema last minute lokuthi utawufika namuhla wena kuyahanjwa ngo2 wena ufike namuhla ikukhombise igcwele so uselapha so umile lapha so nawe usathi ubheka up so uyayinga lapha so uyathetha lapha ngishiyelani nje cha ngicela nje sihambe nobhalisa amalangeni kusenesikhathi
njengoba manisibuka nje manje sikhuluma ngalento hamba ushone e-center uma uthatha inombolo uthatha e-center ungafonela e-center ubhalise batokwati ukuthi kusuka bangaki bantu ku-arrange transport letawulayisha lelo nani lelo lihambe libuye lapha ku summit batothola lwati. Cha kevakala mkhulu. Lenye indzaba lengibonile mkhulu angathi endabeni isebenza imcoka kakhulu ngoba ke la khaya sike sesibone nalankundleni tekuxhumana seyibangwa kakhulu indzaba yema contracts between bo ema artists nalala basebenza nabo. Ngibonile ukuthi ngilenye indzaba lendabeni isebenza mkhulu angabe nje imcoka kwani ukuthi ama artists ayithamelele during le summit mkhulu. I-contract is very very important. Kungako lapha si-inviteile umuntu lodila entertainment law. Yes. Dumisani Mutsamayo utabe akhona atokuchushisa abantu. Uyathi uthi indzaba ye entertainment ihlupha ngento leyi-1 letindoda ukuthi asithi naki letindoda ema contract. Mangifika nje la e-studio la ngathola Mabuza abhizi ngegqomo yakhe du mangifika mina ngithi yeah you understand Mabuza uthelela du mina ngathi yeah sengiyaphuma mina ngiyahamba uyakubona kude lesikubhalile na Mabuza mangiphuma mina ngihamba iyasala lento leya Mabuza akasayikhiphi lapha uyabona mangasayikhiphi Mabuza lento le mina bengicabanga ukuthi ngiyadlala so tayisebenzisa Mabuza akasala ngikhokhela phela Mabuza ukuthi so yayisebenzisa lento le bengithi mina yeah ele bantu bathanze leyo nto leyo uyabona sekusuka umsindo lomkhulu kanti phela contract ibaluleke kakhulu bekunene noma ngabe sisemasontweni kodwa nje contract ibaluleke kakhulu. Ngiyakhumbula lesikhathi tethu sisafika ku sisa Jesu lo uJesu namani bohlala nami Jesu uma wenda ama interviews umsakadweni bakubuta ama DJs bayaloku ubuta ukuthi uhlabelela imali. Yebo manje nathi sabe nokuphendula ukuthi azuhlabelela imali noma uhlabelela imali bekunene. Once waze bangena e-studio wayo recorder abayekele ema artist lasafuna ku recorder lokuthi makasifonela thina njengami ngiproduce ema artist lamaningi mina kusena artist lasafuna lusito kimi but maka ngifonela athi bamakhabani mina ngiculela imali ngivele nje ngimkhathe ngisilalela ngicela singayi lapho. Once wafaka liphimbo lakho laya kwi CD laya emoyeni layo ngena ku digital platform bayoli download abantu that's business yabona uNkulunkulu ukuphile lelikhono lelo lokuthi lisebenzise kuze uphile angikhulume ngasipho Makhabane Sipho Makhabane una standard 3 uyabona leli kubita ngema grades in grade 5 uyakubona uNkulunkulu wangipha liphimbo lokuhlabelela uNkulunkulu wasebenzisa thishela lebe kangifundzisa esikolweni kungishaya angishayele ukuthi ufuna kungiva ngicula i10 ngi1 lapho singu100 sibantwana ufuna kuva mina thishela ngicula i10 ngi1 kwafika isikhathi la khona kwathi uthishela ngiyamzonda I didn't know ukuthi uNkulunkulu usebenzisa nangithishela for my future uyakubona uma ngabe mina ngafika kwi-industry ngichubeka nalama interview yami ukuthi angiculela imali ngabe ngikuphi namuhla ngoba ngasolo ngihlalele lapha ema contract ngasolo ngihlele lapha emaplasini sengigugele khona nokugugela khona but ngenxa ukuthi uNkulunkulu wangipha talent uyabona lesiphiwo la ngiphasona uNkulunkulu usuka ngiphela ukuthi ngikhona ukuphila ngaso asingajajani ke ngalama gift lawo uyabona nje kuningi lokwenteka ka gospel uyakubona one ama artist e gospel asekafunze ukuthi before ayocula ingoma akayiende ema research yabani le ngoma akusinotonke ingoma bathatha ingoma yakho bapokuthi traditional bathatha ingoma yakho bapokuthi traditional lathi uswethile waswetha ucomposer lengoma iyayithatha iartist iyayicula isithi traditional
You understand? Don't get into efuna tifundwe ku summit leto. Funza ku creditor umnikati wengoma. Uma uthanza ingoma yakhe ihlabele lengoma yakhe uyicele kuye uyihlabele bese uyamcredita ke. Uyibhale lengoma is composed by Jabulane Dlamini. Full stop ngeke uze ufe ngaloko. Phela nje. Engabe nje sesigcina mkhulu ngiyaye ngibone isikhathi lesiningi ukuthi lapha ku summit kuyaye kube khona incumbi yalamartist ethu la youth baba bancane ke laba lamartist ethu vele leseswati kula sangathi angabe in balancing that mkhulu kumcoka ngani sinala labadzala because angicabanga ukuthi bakwati konke manje mkhulu mangabe nilanza abantu base South Africa batofundisa laveni asengibacele kunalesisho lesithi ufunza uze ufe so ufunza ufunza uze uyofa kude into lengashintshi ungaba mdzala ube neminyaka lengu20 mina ukukhuluma ngasipho makhabane ngaqala ukuhlabelela 1988 eish over 3 decades in the music industry kuze kube nginamhla kuningi lenkubutako okudumisana nyalo sekunama digital platforms angathi lutho mina we download kanjani ingoma you understand kuyamsita ungathi ke wena ukuthi nje lema artist nje ube usho nje mnaketho kuthi artist lenzala nalencane lalenjani njalo mina ngivamise ukuthi mangifika kuma artist siyalingana sonke siyafana sonke kude longcono kunalomunye ngoba sonke sitosherelana lwati uyakubona ngiyabacela lama artist lawa lamadzala lekunguthi nabo uma basesekhona kule creative industry ababe khona batothola lolwati ngoba kuningi lokushintshako nyalo bathi ngama digital platform baningi ngabule bangathi uthengisa kanjani ingoma abuni baningi lebangathi baningi lebangathi nge-label copy ukuthi ingoma kuzidlalwe emsakatweni kubo SABC kumele ibe ne-label copy njengoba ngikhuluma nje nge-label copy abathi uthi label copy yini but kade bakhona ku music industry abayathi label copy kodwa ku summit batayithola ukuthi mangikhuluma nge-label copy ngikhuluma ngani yini into ledala ukuthi SABC ingayidlala ingoma yakho imnanzi isharp iso ledala ukuthi SABC ingayidlala lengoma yini shoda ini i-label copy so buya ndothola lokuthi ngihambe kanjani kuze ngifike la in short be original njengoba nivile balaleli nani ma artist uyasho umvulo mdzala uthi be original ningabe senishabo copy and paste lokhu bekwendiwa le kubo sekunabo AI nibagcinele kubo AI mkhulu uthi umvulo mdzala bani original u acknowledge futhi thineke sike sabhala nemaphepha besithi you attribute ukuthi le information ngithethe kubani uyabhala ukuthi ngithethe kuzakhele mabuza kepha ke mkhulu nje sesivala ngicela ukhumbude ma artist ethu ukuthi sidabe singena ngabani siphume ngabani futhi ngamaphi emalanga ema dates siyabonga kakhulu mxo sesiyaphuma nje siyahamba kubabe lokho ma artist ethu ekhaya ma creatives nonke kubambeni lokho isummit icala ngo9 ekseni iphela ngo4 kulamalanga kodwa ngicabanga ukuthi nga Friday ngeke iphele ngo4 nga Friday siyayivala ngo1 emini so ukuze tokhona ukuthi nawe uma ufuna kuye eJozi noma ufuna kuye eThekwini uhambe kusenesikhathi but nje sicala nga9 ekseni iphele nga4 kudla kukhona baniphekele baka arts and culture baniphekele ndakudla khona lapha siyacala ngo9 siyacetha ngo4 nzambama so ngicela ukuthi nitulungiselele kubalulekile ukuthi mabuye emcimbini lefana nale kuma summit phatha kwelibhukunyane kwakho neball pen yakho ukuze uthi mangabe kukhona lofuna ukubuta ukubhale phansi ukubude kuhlale ebhukwini lakho uma khona information oyithola ko uyibhale phansi ihlale ebhukwini lakho kutakusida lokho ukuze ukuthi isummit seyiphelile sebahambile bonke so sele nelibhuku lakho so uyadikhumbuta ukuthi lokho bakhulume ngalokho lokhu kuthola la lokhu kuthola la lokhu kwenda kanje. God bless you. See you 11 12 13 next week. Mina nani siyawhlangana khona. Mkhulu uthi shwi. Khulu sothe shwi. Nami ngidawucizelela ngithi kotani ku summit ngithi ayivala nje nge remix lencane. Ngisho ngithi no.
the devil is a liar, make sure you attend the summit. Siyabonga kakhulu kusibukela ama artists ethu, siyathemba sidanibona ka summit nite ngekuphelela kwenu kuningi lendaba enilungiselwe kona apart from information. Ushido nemvulo mdzala ukuthi mathuba bo networking to bonke labantu laba balethelwe nini nganibalela nje la ngihlebele bona umvulo mdzala bo Sipho Mbhele bakhona, bo Rufus Batawe bakhona, bo Sinethemba banengi balaleli banengi ma artists beyond futhi bantu batanisita lapha ne culture dise itabe khona as last program yale Friday ngoba sibuwenza bataka culture ukuthi ithamba njani, basitshele nema fashion designers lataba khona asixwayise ukuthi naleya lethu nje lesinalula kangwane singaliphakamisa njani ukuthi sakhe phela into lesethamba nalabo contemporary fashion ngalesilungu. Kepha siyathemba ukuthi sidanibona khona from me to you. Sale kahle. This is Eswatini Arts Voices.